bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazana inkuru ivuga ko Kabuga Felicien ushinjwa uruhare rukomeye muri jenoside yafatiwe mu Bufaransa. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwemeje ko Kabuga Felicien umaze imyaka myinshi ashakishwa ngo aryozwe uruhare ashinjwa muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yatawe muri yombi. Felicien Kabuga w'imyaka 84 afatwa nk'uwabaye umuterankunga ukomeye wa jenoside, aho mu Gushyingo 1993 icyo gihe sosiyete Kabuga yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro ivuye mu Bushinwa. Nyuma muri Werurwe 1994 agura indi mihoro 50,000 y'intwaro zakoreshejwe mu kwica Abatutsi muri jenoside. Uretse ibyo ashinjwa ko ari n'umwe mu banyamigabane bashinze radiyo RTLM, yagize uruhare rukomeye mu kubiba urwango mbere no mu gihe cya jenoside. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwemeje ko uyu mugabo yari asanzwe aba mu Bufaransa, aho yari yarahinduye imyirondoro ye, bugira buti ku myaka 84 yari yarahinduye imyirondoro, aba mu nzu ya Asiniel Siri Sene mu buryo buteguwe neza, bigizwe mu ruhare n'abana. Biteganyijwe ko uyu mugabo azorizwa indege akajyanwa mu Buholandi ahakorera urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga rwa Arusha IRMCT. Uru rwego narwo rwemeza ko Kabuga yafashwe nyuma y'iperereza rihuriweho n'Ubufaransa n'ubushinjacyaha bwa IRMCT. Umushinjacyaha mukuru w'uru rwego Serge Bramets yavuze ko ifatwa rya Felicien Kabuga ari igikorwa cyibutsa ko abantu bose bakoze jenoside bagomba kubiryozwa n'ubwo hashize imyaka 26 icyaha bakoze kibaye. Yakomeje agira ati, ku butabera mpuzamahanga ifatwa rya Kabuga rigaragaza ko dushobora kugera ku ntego igihe dufite inkunga y'umuryango mpuzamahanga. Umushinjacyaha mukuru Bramets yavuze ko Kabuga yafashwe na polisi y'Ubufaransa nyuma y'igikorwa gikomeye cyo kumushakisha cyajanye no gusaka mu byerekezo bitandukanye. Ni igikorwa cyagendeye ku makuru yatanzwe n'inzego nyinshi zirimo izo mu Rwanda, Ububiligi, Ubwongereza, Ubudage, Ubuholandi, Autriche, Luxembourg, Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Europol na Interpol, ku buryo ifatwa rya Kabuga rigaragaza umusaruro ushobora kuboneka inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko zikoreye hamwe. Kabuga yashiriweho na ICTR impapuro zo kumuta muri yombi muri 1997 ku byaha 7 birimo icyaha cya jenoside, ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside, gukangurira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside n'ibindi bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarashizeho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzatanga amakuru agafasha mu gufata muri yombi buri umwe mu bagera ku 9 bashakishwa. Kabuga yari mu bantu 3 bashinjwa uruhare muri jenoside ku rwego rw'abaruharwa. Byemeje ko uyu umunsi bafashwe bazaburanishwa na IRMCT. Abandi ni Bizimana Augustin wari minisitiri w'ingabo muri leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside, na Mpiranya Prote wari umuyobozi w'umutwe wari ushinzwe kurinda perezida n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Abandi 5 baramutse bafashwe bakoherezwa mu Rwanda barimo Kayishema Fulgence, Munyarugarama Phineas, Ndimbati Aloys, Ryandikayo Charles na Sikubwabo Charles. Ngaya ngo ibya Kabuga birangiye bigiye habona, birangiye afashwe. Uko biri kose ntawamenya, wenda akazahamwa ibyaha cyangwa akabitsinda.
cyangwa ntibimuhame ntawamenya. Urukiko uburyo urubanza ruzakurikiranwa nibyo bizatanga umwanzuro n'iherezo ku by'uyu mugabo. Tubaye duhagarariye tubibutsa gukora subscribe ku batarayikora. Naho butaha, bye bye.